Ja ću sada pokrenuti ovaj naš program zvučna tastatura. Primijetili ste da je na ovom računaru instaliran JAWS. Kad se pokreće program, zvučna tastatura isključuje JAWS i mi prelazimo u zvučnu tastaturu. Zvučna tastatura. Koristite funkcijsko dugme F1 za pomoć, F2 za ulazak u meni, F3 za listu prečica i Escape za izlazak iz programa. Primijetili ste fini glas, to je sarajevska glumica Vedrana Seksan, treba da se za nju kaže, ona je posudila glas. Ova najava, znači kad se pokrene, svaki put kad se pokrene program, ovakva će biti najava. I znači mi ulazimo u meni sa F2, sad ćemo pritisnuti F2. Meni, naučite Braillevo pismo. Prvi mod, znači podijelili smo program u 14 modova. Svaki mod ima znači jednu karakteristiku da se nešto novo nauči. Pa ćemo sad dati prioritet učenje Braillevog pisma, znači uz pomoć ovog programa. Kad, znači, po meniju se krećemo strelicom gore dole. Simulacija Brailleve mašine. Naučite Braillevo pismo. Kad dođete, znači, na ovaj mod, naučite Braillevo pismo, dovoljno je da pritisne se Enter. Enter. Naučite Braillevo pismo. Ušli smo, znači, u ovaj mod i sad počinjemo da učimo Braillevo pismo. Bilo koje slovo, broj ili interpunkcijski znak, kad pritisnemo tastaturi, za njega ćemo dobiti objašnjenje koje su to Brailleve tačke naglašene. Pa evo sad neko bilo koje slovo pritišćemo. L, prva, druga, treća. M, prva, treća, četvrta. Znači, na ovaj način, jedan malo savremeniji način, mogu djeca i ovi koji ne znaju Braillevo pismo, mogu da nauči Braillevo pismo. Također mogu da se brojevi nauči. 2. Oznaka za broj, prva, druga, 3. Oznaka za broj, prva, četvrta. Imamo, znači, i interpunkciju su pokrivenu. Tačka, druga, peta, šesta. Minus, treća, šesta. I na ovaj način, malo savremeniji, djecu da zainteresujemo da uče Braillevo pismo. Sad ćemo preći u sljedeći mod. Samo je dovoljno da se pritisne, znači, F2. Meni, naučite Braillevo pismo. Prelazimo strelicom dole. Simulacija Brailleve mašine. Evo, obratite sad pažnju. Enter. Simulacija Brailleve mašine. Sad je ovaj računar postao, znači, Brailleva mašina. Doduše ne prava, nego znači simulacija, koristi se zvuk. Pritisnut ćemo F1 da čujemo šta će nam reći Vedrana. Koristite slova S, D, F, J, K, L kao tastere na pravoj Braillevoj mašini. Znači, poslušat ću Vedranu, ona je rekla, i ja sad samo koristim za ove, znači, koji ne vide, ja sam svoje prste postavio, znači, na osnovni ovaj srednji red i imam imitaciju Brailleve mašine. Sad ću da pišem u ovom samo srednjem redu, koristeći S, D, F, J, K, L. A razmak je kao, znači, razmak. A, B, To je to. C, Znači, A, C. može da se imitira, znači da se na ovim slovima koji su naglašeni, ovdje, znači u ovom srednjem redu, može da se uči pisanje Braillevog pisma. Razmak. Prećemo sada u sljedeći mod. Meni, simulacija Brailleve mašine. Zvučna tastatura. Zvučna tastatura, osnovni mod. Enter. Zvučna tastatura. Evo, od ovoga je sve počelo. Sad u ovom modu sve tipke na ovoj tastaturi su pokrivene zvučnim signalom, objašnjenjem i slijepa osoba bez problema, bez straha da će sistem srušiti, da će nešto izbrisati, da će nešto pokvariti, može sjediti da uči, znači nauči tastaturu samostalno. Pa sad, znači, možemo da pritisnemo J, bilo koje, znači, slovo. I, Z, G. Tako će naučiti, znači, slova. 5. Može, znači, brojeve i funkcijska dugma. F10, F12, insert, delete. Može, znači, bez problema može pritiskati delete, neće ništa izbrisati. Delete. Strelice. Gore, desno, lijevo. Mogu da se kontrole pritisnu. Control. Znači, isto nema promjene nikakve. Može. Windows, Shift, Alt. Znači, samostalno, bez ikakvog straha, može da nauči kompletnu tastaturu, bez asistencije druge osobe. Sad, naravno, ima i numerička podrška za numeričku tastaturu. Numeričko 5, lijevo. Znači, možemo uključiti. Home, lijevo.
znači Insert. numerička tastatura je pokrivena. Sad prelazimo u sljedeći mod. Menu. Zvučna tastatura. Naučite pravilno kucati na računaru. Naučite pravilno kucati na računaru, to je za ove koji hoće da nauče daktilografiju, znači pravilan prstorijed. Enter. Naučite pravilno kucati na računaru. Kad uđem u taj mod, poslušajte sada, kad pritisne bilo koje slovo, za to slovo bit će rečeno, znači sa kojim se prstom kuca. Pa sad pritisnemo, evo. Srednji prst lijeve ruke. M. Kaži prst desne ruke. O. Domali prst desne ruke. C. Srednji prst lijeve ruke. Znači pravilan prstomet može da se nauči i bez puno napora možemo samostalno sami znači provjeravati koliko smo savladali i da ubrzamo našu tehniku, znači tu daktilografiju da popravimo. Sljedeći mod. Menu. Opisna slova za malu djecu. Opisna slova za malu djecu, to je zvučni bukvar. Prvi put na ovim prostorima nešto ovako imate priliku da čujete, znači djeca koja nisu naučila slova, a znamo kako je teško napraviti neki bukvar za slijepo dijete. Evo, mi smo pokušali i mislim da smo uspjeli, napravili smo ovaj zvučni bukvar, a kako funkcioniše, poslušajte. Enter. Opisna slova za malu djecu. Dijete koji želi da nauči, znači slova svi žele, normalno, dovoljno da sjede, znači da uđe u ovaj mod, neko da mu uđe, ako može i on, znači i taj dječak, djevojčica sa 5-6 godina može naći ovo, jer neće zalutati u ovom programu. Kad uđe u ovaj mod, mi ga zovemo zvučni bukvar ili eto, ovdje smo ga nazvali opisna slova za malu djecu. Sad igraju se po tastaturi, znači za bilo koje slovo koje pritisne bit će pokrenut zvučni efekat, a to je asocijacija na to slovo. Pa sad možemo, evo, pritisnut ćemo slovo. K kao krava. Ima podrška, znači asocijacija vezano je za znači živi zvuk, taj koji asocira to slovo. Možemo, znači... J kao jagnje. L kao lav. M kao maca. G kao gitara. Tako dijete može brže, sigurno može puno brže naučiti slova igrajući, znači, po tastaturi. Prelazimo u sljedeći mod. Sad pritisnem, znači, F2. Menu. Opisna slova za malu djecu. Internet Explorer prečice. Evo, ovdje ću vam, znači, pored ovoga gore već izloženog šta se može naučiti, mi smo obradili 5 programa iz Windows okruženja. Napravili smo za njih listu prečica i direktno, znači, sa tastature mogu da se pokrenu te komande, a za njih će biti objašnjeno šta se radi sa tim komandama. Pa ćemo sad, znači, sa listom, pošto je 5 programa, nemamo dovoljno vremena to sad sve, nego ćemo ući u jedan, evo. Windows i Windows Explorer prečice. Možete poslušati koje to mi imamo programa ovdje pripremljene. Winamp prečice. Windows Media Player prečice. Evo, učit ćemo u Windows Media Player prečice, kako to funkcioniše, Enter. taj mod. Windows Media Player prečice. Ako ne znate ništa o tom programu, znači prvi put pokrećete Windows Media Player i hoćete da naučite kako da ga koristite, dovoljno je, znači, da pokrenete ovaj mod i pritisnite F3. Lista Windows Media Player prečice. Jednostavna je, znači, upotreba, sa strelicom dole preslušavamo sve prečice koje su koriste, znači koje mogu da posluži, da naučimo, znači da koristimo Windows Media Player. Pa ćemo sad poslušati koje su to prečice, neke od njih, normalno nećemo sve. Ctrl B. Vrati se na prethodnu pjesmu. Evo, znači Ctrl B, vrati se na prethodnu pjesmu. Ctrl F. Sljedeća pjesma. I tako možemo, znači, naučiti da čujemo kako se, znači, koja je to prečica i kako se pokreće. Sad, pored ovoga, znači, pored ove liste, mi izađemo sa liste direktno sa tastature, znači, da bi to probali, da bi to brže naučili, možemo da probamo to, da vidimo kako to zvuči. Znači, sad izlazim iz liste, pritisnem F3. Izlazak sa liste. I pritisnut ćemo, evo, znači, Ctrl F. Ctrl F. Sljedeća pjesma. Znači, ja sam sada pritisnuo direktno na tastaturi Ctrl F i to mi je bilo objašnjenje, znači, sljedeća. Ili evo... Ctrl D. Vrati se na prethodnu pjesmu. Na taj način može da se vježba. Ako ne znam prečicu, ponovo uđem, znači, u listu prečica i preslušam, znači, sljedeće. Mod je tako napravljen da
stane, znači zastane na mjestu gdje smo bili zadnji put. Ne moramo stalno polaziti od početka, nego se vratimo na onu prečicu koju smo zadnju preslušavali. Sad prelazimo, znači, ove ćemo vidjeti koji su ovo modovi, znači... Menu, Windows Media Player prečice, Outlook Express prečice. Može da se Outlook isto lagano, sasvim bez podrške videće osobe može slijepa osoba, isto na ovaj način, znači lista prečica i direktno sa tastature pokreće se ta prečica i čujemo komandu koja se izvršava. JAWS-ove prečice. Ovo ja mislim da je za slijepe ljude dosta zanimljivo. Poznato je da nije JAWS lokalizovan na ove naše jezike, znači da ga nije prilagođen i poprilično ga je teško naučiti zato što je na engleskom, pogotovo kad prvi put neko se susreće sa računarom, sa govornim softverom, teško je znači koristiti sam da bi učio komande koje su znači potrebne za JAWS. JAWS smo podijelili, pošto ima puno prečica, mi smo ga podijelili u 3 moda da bi se lakše moglo, jednostavno da bi mogli samostalno učiti, da bi se lakše koristio ovaj program, znači da bi ga mogli znati tačno u kojem modu se šta može učiti. Pa evo sad, znači imamo osnovne JAWS-ove prečice. JAWS-ove prečice sa numeričke tastature. Znači posebno ste izdvojili prečice koje koriste sa numeričke tastature i imamo JAWS-ove prečice za čitanje i obradu teksta. To je znači ta 3 moda, a sve znači riječ o JAWS-u. Vraćamo se na ovaj osnovni mod. JAWS-ove prečice. JAWS-ove prečice i ulazimo znači sa Enterom. Enter. JAWS-ove prečice. Na isti način funkcioniše kao što smo i ove prije čuli, znači ovaj Windows Media Player i ostali znači program. Možemo da pritisnemo listu prečica. Lista JAWS-ove prečice. To je znači F3, vrlo jednostavno primijetili se, znači samo 3 dugmeta su, 3 znači tipke koristim za manipulaciju i strelca, znači to je vrlo jednostavno, ne može se zalutati u programu i može svak, ko prvi put znači sjeda za računar, može manipulisati s ovim programom. Poslušajte znači sad JAWS kako smo ga, pa izdvojili smo, normalno nismo mogli sve obraditi, nego ono najbitnije što je pa za jednog početnika dovoljno. Ctrl+C. Kopiraj. To su Windows Explorerove prečice, ali smo ih stavili, pošto je to korisno, znači da je to sa JAWS-om da se koristi. Ctrl možemo, znači brzo. Ctrl strelica dolje. Prelazak na sljedeći. Možemo koristiti, znači, strelcu da preslušamo, a možemo, znači, da sami probamo kako to zvuči da učimo. Izlazimo, znači, iz liste. Izlazak sa liste. Pa sad, evo, pritisnemo neku prečicu, evo. Ctrl strelica desno. Prelazak na riječ desno. Da vam objasnim, znači ja sad ovo pritišćem sa tastature, nisam znači ušao na listu pa da idem strelicom dole, nego je ovo direktno komanda sa tastature. Insert F, reci vrstu slova. Znači možemo da učimo ove prečice, evo sad još pritisnut ćemo Insert G, imenovanje grafike, Insert V, privremeno podešavanje izgovora JAWS-a za aktivni program. Na taj način možemo sami, znači, preslušavati prečicu. Ako je ne znamo, ulazimo u listu prečica, F3 pritisnemo, znači kao da pozovemo pomoć. Lista JAWS-ove prečice. I sa strelicom ili gore ili dole, znači po izboru odabirete da biste naučili tu prečicu.